Lahorijan subdivision angkang kedamtang thang ni phai isiar ni ada por phai kebra achitim apor malon Lahorijan police patrol post along ke ton kilang lapen kakuruk dun asai keding pon bomahud ihum tata di aya long pen drugs mate araki hormu nep dun long pusibirta rib dun long birta kilong dun atingki isi joy pen birta long si Lahorijan PPIC ASI G10 gogoi SI Sarat Kakuti Bokajan C20 CRPF kem lapen Bokajan PP staff atum chelang si kakuruk dun asai pangching ponlo laso hot ihum tata di registration number AS02C 2548 along pen homing kora pho sabuna hom long pon aphi kilang patini det aphi kenep long a hormu heroin bosi pang thek ponlo pangrum pe da phai gram pharoke thomrap li ando la pen non la solong inut Abdul Matina sopo fires utin artaning kan trainer cap ahem haldiati doboka hojai district asor posi pang thek pon la pen nep ingnang pon cheklo non ke do an kinep long a hormu an ke Bokajan SDK o John Das la pen osi moblik brahma atum aphan hodai pon Bokajan pen ananterang karbing long lai